I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Mnogo vas se pita kako da provjerite svoju brzinu interneta. Sada ću vam pokazati kako. Uđete na ovu stranicu, link te stranice ostavit ću vam u opisu ovoga videa. Idete begin test. Što se tiče ubrzanja interneta, internet nikako ne možete ubrzati, samo možete da promijenite svoga operatera, ili da se ne spajate bežično na svoj internet, nego preko kabela. Znači, normalan ping bi bio od 20 do 25, meni je sada 35 pošto snimam. I download speed bi bilo najbolje da bude od 5 do 10, upload speed, znači ne bi bilo dobro da nikako bude iznad 1. I samo malo još sačekate, evo to sam rekao, znači ping od 20 do 25 bi bilo najbolje, čak možda i 30, download speed od 5 do 10 i upload speed nikad ne bi bilo bolje da bude iznad 1. To bi bilo to što se tiče ove epizode, obavezno ostavite like, share, subscribe. Ćao!